singa mama, singa data, nza mugipangu. Na sheri wanje nagabizi ko mugipangu. Abanzi banje tubana hano mugipangu. Na nyiri byondo anyita inzange mugipangu. Na sheri wanje nagabizi ko mugipangu. Abanzi banje tubana hano mugipangu. Ndatsinda zanesha soso mugipangu. Ndatsinda zanesha soso mugipangu. No way, unatafuta nini? Watu wao wanatafuta nini kweli? Hao nifunge. Kufunge wewe uone. La. Wacha niko habari. Umeamka je? Vizuri sana kabisa wewe. Waramutse. Wambikiye? Wabikira ngahe? 5. Uramfungurizwa nere mugitondo nicaye. Abakiriya se mwe mujya mubabura? Uvuye munsi sinzi ibyabaye. Kera umbwira nimero cyangwa zandikemo. Vizuri sana kabisa wewe. Sasa nikupigie simu tena. Bila shida. Watu wa Tanzania walikuwa vipi bwana? Nimechoka sana na wewe ukanipiga kwa nakusikia bila shida, sema wewe. Habari. Niko poa kabisa. Umeamka je? Vizuri. Mzuri? Sawa. Kama mimi ni mzuri. Sasa. Nimekupigia simu kwa kuanza, nataka nikuanze. Uniambia umeenda kuja Kigali. Ndio, nilifika Kigali kabisa bila shida. Ulifika mjini? Ndio. Oh, vizuri sana. Sasa ndugu yangu. Uko wapi? Sasa nilienda Rwanda kama nimekuambia. Ndio. Kwenye wilaya ya Gasabo. Kwenye wilaya ya Gasabo? Ndio. Ya, hiyo ni wilaya wangu. Sasa sikia nikwambie. Sasa unaona ninachoka sana, si kweli? Umechoka? Nimechoka sana kabisa, wasa nilale. Oh, nasikia ni. Nitakupiga baadaye bwana. Utanipigia simu wakati Sikia. Ndio. Sasa nimekuambia ninachoka sana, nitakupiga baadaye. Okay. Asante sana, utanipigia
karibu tena. Nawe asante. Watu wa Tanzania kweli na utamaduni kabisa. Unapiga mtu saa hivi unaona ninachoka kanipiga. Unataka tusumue nini? Wewe wapi tujara musenze ukuji wapi? Asa ububyutse. Mbaraga tsina usubone ibintu byakiyoza. Nje kuryamira fanira wanjye. Naje mubyuka neza akaje kubyuka n'abandi bari. Toka nje we. Kuko ntwara nawe bundi. Ngutwara nawe hapo unajua ni kwa nani? Vuga neza. Wewe Gerard unamjua wewe? Barakuri mura. Mimi ni binamu wa Gerard. Vuga neza ntabwo ibyo mbyumva ngo. Wacha nikwambie Petit. Huko mtoto au huko mzee we? No we. Vaza zako ni za kama wazee Bundi hakunuyu mabuja ubundi uyu ninde yasigi. Wavuze neza utavuga ukabireka. Ahubwo wacha nikwambie we Gerard ari kukuzana haga kuberiki. Ariko uri kiraki ibyo ngo nkwe vuga ibyo kuvuga neza. Mimi si bubu nasema we. Mimi ni boss we. Nasikia? Utamenyera waransanze hano. Utamenyera nkakubahuka waransanze hano. Wacha nikwambie hapa ni kwangu. Unasikia we? Tukahunga hoboni. Unatungi hiki untunga ni hiki we. Tuonane we. Unataka tugombane? Nikupigwe we. Uvione we. Ariko kuri kumenyera uvuga ko wansanze hano. Wacha nikwambie. Nitakufukuza hapa. Mugihe udashaka kuvuga ibyo ushaka kuvuga. Nakwambia kweli nitakufukuza hapa kwa sababu naona una kiburi kingi kichwani. Ariko mimi urashobora kuvuga ikinyarwanda? Uri umunyarwanda? Uri umuki? Naona una huzuni. Nange unahuzunika kwa nani we? No. Petit. Nyamaza au nikufukuza hapa we. Unagenda kungurira mainite. Ongera ngo ndagenda kukugurira amayinite. Lakini wacha nikwambie. None ndajya kukugurira amayinite ariko ubanza kunuka ibikindi biki. Vuga neza udunana hano bigeze ngo kwenda ngo mimi. Wanyarwanda mlikuwa vipi we? Kwa unagonjwa nini? Nubwo nagenda. Kashi nubaha mabuja ariko nasigiye kiwerewere. Kiwelewele ni giki? Unaona mie ni kiwelewele unajua wewe lugha hiyo. Tuza shaka. Tuza wowe ahubwo guteka mutwe. Huko mbesire ende bire we bumbafu. Unasikia? Habo nkiri wa wundi none ubu ngubu tutagombana uji mimi. Petit. Nkokiri wabishonda umukarasha. Hivyo ni vichi. Nkokiri wabishonda umukarasha. Katika lugha ya Kiswahili tuna methali tunasema si kujua kuthamini. Utakuzi nago ya kumenya. Wewe unanijua ndio sababu unasuzugura wewe. Nigira ibyo ushaka toka kule. Mbeshatse sinanajya. Uragaruka. Ibeshe sinanajya. Ibeshe nkwereke wowe. Ndi mabuje ko nakuze harundi wowe ubundi hano ubundi ushinzwe iki? Mimi ni binamu wa Gerard. Wasanze hashatuze. Ndagiye ariko ngiye kubera nakusanze hana ariko hani ni nyumbani kwangu we. Unasikia we? Toka kule we. Watu wa hawa walikuwa vipi bwana? Nuna kila mtu ana kiburi sana. Tutaelewana wewe. Wewe unakinira wewe unanijua wewe. Unaona wewe mimi unaona ngee ndimbwa ngee wewe. Toka kule. Wewe. Salama vipi? Salama na kiburi. Wewe. Kwanza wewe ukora iki hano? Iki se hano urabona ari mu Rwanda mbahana. Mu Ruganda? Ikumva usubiza nabi.
Nao byusi utongana si wewe una have kiburi. Kiburi? Unaona mimi ni mwenye kiburi? Nakwambia kweli wewe unafanya nini hapa? Jemba mwana. Obama. Kwa mtumishi unakodesha unafanya nini niambie? Jemba no butabyumva kandi. Nipandira byumva. Hakuna haje muba abantu. Unalazimisha kuheshimu kila mtu. Si kweli? Kwanza uzili kitu chanza nyahanda. Kwendura umukozi nka kagasaza nabo nyano. Wese se wa umukozi? Umukozi ni bihi. Nasize mama singa data za mjipango na sheri wanje nagabizi ko mjipango abanzi banje tubana hano mjipango na nyiri byondo hanyi umukozi nyine. Umukozi ni lugha gani? Wozi byombo umukozi nyine neza. Yule anashafisha kila kitu. We ugabanya agasuzuguro hano. Ngiye ndi muvyara wa Gerald si kweli? Gerald Solomon namujua uranshubirishamo tera nubwo wabwije urajaye izi nzu zose ntizangi nyumba hizi ni zangu si kweli? Watu wagumbana tutagumbana lala. Watu wa hawa walikuwa vipi bwa? Bani naye kabisa. Naona akaga kuri urugi noneho wageze hano utera ujaruka kambanza nambare neza sigacuruza amayinite kameze nk'akanjye mwa. None se ninde uguhaye telefone? So bwa mbere nazo ubundi waje ute? Ayaja romutubu. Ariko ujya wuzura cyangwa wabuze ubwenge? Nta kintu ufite uburamutse. None ntago turi mu gipangu. Ariko rata. Umenya ko nsanze ndabona noneho. Haza ni wowe. Usharuka. Ntago ari wowe da. Wowe mbere ubundi bakwita nde? Usaka kanyuranye bajye. Kanzasha. Uzagerageza kumbangamira aho dutuye, uze no kumbangamira mu kazi kanjye. Umva mbwire atansi. Alo Gerald. Umva narakuze pe. Wagiye he koko? Oh, mama ararwaye. Hangane kabisa. Nese Gerald, uriya muntu wanzaniye ninde koko? Abyutsa nuka karakagabo karatukana sinzi niba inakago. Abyutsa nuka niyo mpamvu mpamagaye n'umujinya wari wanyishe. None se Gerald umva nkubwira. Urabizi ukuntu nabagaho. Inzu uko twabigenzaga urakuzi. Nzabaho nti muri iyo minsi utaraza kandi ubizi neza uramugabo afite amahana aratuka n'intimbi ryana neza neza. Reka nze mpamagare nyuko buje. Manze mubwire ko aje kunzira. Baba nguhamagare mabuje. Ahubwo iyunge kuri je mabuje asaracyahari ninjye nyururugo. Nyuko buje se yagiye? Nyuko buje ari. Sinakubwiye ko ndi boss. Ubushatse nanakwiyicarira hano. Nkaniyicarira ninde se waza kwirwa nsakuriza ngakazingo mwe. Ahubwo noneho kugaruka hariya. Uzahinjira se? Okay. None se yego ndabyumva. Niba mama warwaye ndabyumva. Nese ubwo natinda gukira nawe ugatinda kugaruka wenda ntanapfa nje nzapfa mbere nawe urabizi. Karakagabo ntago tuzashobokana pe. Uzi ko hajya niwe mabuja n'undi nabonye yambaye ikanzu. Gerald umbabarire nyine no umuyisilamu ndabyumva no umwenda w'Islamu ariko yaza ntunganya ndetse afite n'ubujarwa bwinshi. Uzi ibintu yambwiye ariko yantukaguye arantunganya niyo mpamvu mise nibaza ahantu wagiye.
basigira uzagaruke gira ugaruka ariko muri iyi minsi ndaba napfuye pe. Mbese ntubizi ukuntu twabigenzaga? Nzajya mwishyura ariko nzamwishyura. ubundi uragenzwa n'iki? gusa nyine reka nkwereke gusa ndacyakurenzaho nubwo nawe ndeba udenze ariko ntabwo wandengaho da, ahubwo reka nkubwire icyari kinzaga. Ariko rero mba mbona ase wambwiye iki kugenza uri mu biki kunsekera? gusa nyine reka nkwereke jewe nkwereke ase numvunira umutaka urongera uwugure? ariko se nkwereke rero jewe hantu ubundi Okay, mbwira iki kugenza ahangaha vuga uri kuntesha. hariya rero hari agahungu nako mabuja yasize mu rugo kantumye amayinite. Amayinite? Mbwira na yahe MTN Airtel utavuga? ndanabyibagiwe harya antumye amayinite gusa. Amayinite se atara ya MTN ntaba ya Airtel na yahe? Haso umuhungu uri hariya nawe uvuga ibintu ngo muswayire muta ibintu ntazi byari byo antumye amayinite muha amayinite cyangwa ubyiwe. Nese ndagwa amayinite ngiye ntazi ngo nayo icyo ushaka. Iki ni ikikosha ukuntu uri mwiza gusa ngiye kandi ndagukunda ariko nanga ibyo ngibyo bihuriye hehe nibyo bagutumye? Kandi mva ngenda hamagara nyoko buje. Ngenda ndamuhamagara mubwiye ko uri mu bantu batuzengereje mu gipangu. Ariko igipangu rero tuzengereje ngyoza no kunzegeza ku kazi. Iyo tumva ntunabona, iyo utabona ntunahumurirwa. Iyo ngaho muhamagara uramuhamagara hakurya y'umupaka se iki kibiri ni hese nimero zanjye zahamagara. Uramuhamagara he? Ngiye kumuhamagara hari hose mfa kwa mfite nimero ze. Akomere undi umwana mwiza ibyo bireke je nawe reka nkubwire noneho mu ngogo ntabwo tuzongera gushwana nanjye rukanisha urabizi ko nanjye uvuga ikikuzanye nimba nta n'amayinite gusa yahe nyine nyaguhe sago ngiye nkubwiye ko yanumye amayinite. Amayinite ndabyumva amayinite yahe yangahe nyine nese ndayorota ngiye nguhayaye kira kiwerewere ni MTN ni Airtel kira kiwerewere cyambwiye amayinite nacyo ariko ubundi nawe uri kiwerewere kuko nta nubwo ubuzi bwa wowe nutse kira kiwerewere cyangwa nawe nagutuka ubundi se gusa kutangira ariko mwana gusa bambi igenda cyo kubaza ibyo bagutumye ugarukuza ibyo uvuga hari ubundi ndagushakiye nkunda mvira ahangaha ndavuze ngo vanga cyangwa kubita ino ntebe nkume n'umutwe gira vuba ukarimbira ikazi koko we ntabwo uragenda nkubone warenze gira vuba karatuzengeje kazaza kwaza kunzengeza mu gipangu kansanga no mu kazi genda ubasi ibyo bagutumye.